Mirũgamano ya kiuteti gatagati ka Ngavana wa Meru Peter Munya, uria niwe mutongoria wa kiama kia PNU na seneta wa Meru Kiraitu Murungi, nioete mwerekera mweru kuria Munya augite ati Kiraitu niarahuthirwo ni munini wa mutongoria wa bururi William Ruto kumuthinikania kiuteti. Akiaria kiharo-ini kia nguthiru tigania ya irathiro, Munya uria wanire gukana hurania giturwa kia president githurano-ini kia mwaka wa 2022 niaugite ati seneta Kiraitu akoretwo akihuthirwo ni munini wa mutongoria wa bururi William Ruto kumuguoyohia eyeheria kihitahitano-ini giki, Ruto ona akiari kihitahitano-ini kiu kia president. Sisi hatuna shinda na Uhuru Kenyatta, tunataka kumsaidia kupata kura, lakini kuna shinda wale watu wake ambao wanasaidia Kiraitu kwa hii mambo. Makesi 12 tunatumia pesa kila siku kwa koti, kwani ni sisi peke yetu tuko na chama? Kwa nini hawapeleki vyama vile vingine kotini? Ihinda-inĩ o rĩu Munya no orotete munini wa mutongoria wa bururi akimukuruhania na kuigirira mihang'o ya kiama gia PNU, akigereka mamwe ma macira 12 marĩ igoti-inĩ. Munya augite matwaritwo ni aria marang'ethanĩra nake niguo atunywo utongoria wa kiama gia PNU. Kwa hivyo sisi tunasema tutasaidia Uhuru kutafuta kura hapa, lakini tunasema na yeye pia lazima ashike hawa mbwa. Hii mbwa inatusumbua hapa, hii mbwa siko hapa. Munya uria wanire kunyita mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta mbaru guthurwo itena ria keri nioritie mutongoria wa bururi athe munini wake atigane na uteti wa Meru na makiria PNU kaimana. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.